karindwi hanyuma undi witeguye nawe nanone aradusomera Yakobo 5 no kuri 7. Abaroma 4 5 no kuri 4 ugeze kuri 7. Witonde kwihangana. Urabizi ko nkunda ko tujana Yego. kugira ngo abantu bumve ico ndi gusoma hanyuma ibindi abari ukurondogora. Iyo umuntu amaze kumva igisomwa aba yamaze gufata n'umurongo w'ico tugiye kuvuga. Ngahe kandi ukwihangana nico tuvugana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Kugatera kunesha ibitugerageza. Uko kunesha kugatera ibyiringiro. Uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ivyo vyiringiro ntibikoze isoni. Bene ivyo vyiringiro ntibikoze isoni. Kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu. Kuko urukundo rw'Imana rwuzuye imitima yacu. Kubw'umwuka wera twahawe. Kubw'umwuka wera twahawe. Dukomeze. Komeze. Tukira abanyantege nke. Tukira abanyantege nke. Mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Kristo nibwo yitanze kugira ngo twebwe tubone incungu. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi. Mutegera ko kantu biragoye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi. Biragoye jewe umuntu ngo mpfire undi muntu w'umukiranutsi. Kanswe umunyabyaha noneho gabarakubwiye ngo ni ruharwa. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ahari zoshoboka rimwe na rimwe abagabo baritanga kugira ngo bapfire abanyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukira abanyabyaha. Ariko Imana iri mu ijuru yerekanye urukundo rwayo muri Kristo Yesu kugira ngo ipfire abanyabyaha. Rekeraho. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari wabonye Yakobo 5 no kuri 7. Ego baguhe mikoro nawe turajana nimara mvuga iminota mike nimara tube nk'ababyina tube nk'abakurikirana iyo gahunda tuyisoze dutaye. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka. Ni 7 gusa subiramo. Nuko bene data mwihangane mutegereze aho umwami Yesu azazira. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Ngiye kuvuga ibintu 9 Yesu yihanganiye. Ndabisoma. Kuko ngiye kuvuga kimwe notinda cyane. Bwana sifiwe. Yesu yihanganiye gutukwa. Abantu baramutuka. Kristo apana mwene wanyu na mwene wacu. Yari umwana w'Imana wuzuye. Wavuye ku Mana aje gucungura abanyabyaha. Ariko abanyabyaha n'abatizera baramutuka. Biradukwiye rero natwe abagana mu ijuru kurya Paulo yavuze. Aravuga ngo mugere ikirenge mucanje kuko naje nakigeze mu cya Kristo. Mugomba kwihanganira ibitutsi. Turi mu isi y'ibitutsi. Kristo uko yihanganiye ibitutsi mugomba kwihanganira ibitutsi mukanesha. Kandi umuntu nabatuka timukamusubiza. Bwana sifiwe. Umuntu nagutuka uzihangane tukamusubiza. Kuko numusubiza uzoba ukoze nkase Satani. Kandi se Satani Bwana sifiwe sana. Abantu bose batukana ingomoko yabo nabo kwa Satani. Kristo kuko yari umwana w'Imana baramutukaga ariko agaceceka. Natwe
nubwo badusebya nk'abakora nabi, twihangane. Nubwo badutuka twihangane. Bwana asifiwe. Haleluya. Kirisitu yihanganiye ikindi cya kabiri cyari kigoye natwe dutinya. Yihanganiye inkoni. Buriya dutinya inkoni. Tibaragukubita. Tibaragukubita. Naje ntibarankubita cyane, ariko bankubise buke. Tibarankubita bene uko kwa cyane, ariko bankubise buke. Ariko inkoni ndazitinya ye. Nariko mvuga ngo sinzosubira gukubita abantu, kubera ko inkoni nimbi cyane. Inkoni umuntu akamatora inkoni ngo vutu, akamatora indi ngo vutu, ntaco mwamupfa, ntaho mwahuriye atakoneshereje pi. Kirisitu bamatora inkoni amaze baramukubita ku musaraba. Abasoda b'Abaroma bavyigiye barakubita, tibari ko bababarira, agakubita akisubiriza, agakubita agisubiriza. Bana sive sana. Duweze Yesu cyubahiro. Kugira ngo tuneshe rero nuko tubabarira, nubwo dukubitwa, nubwo dukubitwa, ariko tugomba kwihangana tugakomeza ubukirisitu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nikomereje ku rutare, aravuga ngo ahandi hose ni ku musenyi. Duweze Yesu cyubahiro. Haleluya. Aravuga ngo ahandi hose ni ku musenyi, nukwikomereza kuri kirisitu. Bakazakubita imbavu nk'uko ariko ni wewe gusa ntegereje ko ari wowe mutabazi. Bagakubita urundi rushi ukavuga ngo ni wewe gusa wondengera Mana. Kirisitu yari ko avuga ngo ni data gusa, naje gucungura bari mu isi kugira ngo icyubahiro kikugarukire Mana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yesu yihanganiye cya gatatu, yihanganiye umusaraba wari uremereye cyane. Yagize n'Imana, Simoni aramwakira kandi wari uremereye cyane. Wamutuye hasi gatatu kose. Murumva ko wari uremereye kugeza aho umunyafrika w'impuhwe amwakira. Aramubwira ngo Kirisitu umwana w'Imana, reka nkwakira umusaraba. Bavandimwe, dufite imitwaro, dufite ibikomeye, dufite ibintu biremereye batwikoresha, ariko nabyo tugomba kubyihanganira. Bwana asifiwe. Nabyo tugomba kubyihanganira. Shima Imana ko ndi kumwe na pasiteri wanje w'imuhira. Bwana asifiwe. Niwe wanyigishije ububatizo. Ijambo yanyigishije ndi kwiga ububatizo, n'ubu ndacyari zirikana. Bwana asifiwe. Kandi ndarizi habe nubwo bomzusa nishuye kwama nyigisha nk'ingene yari inyigishije. Amen. Ndagushimiye muvyeyi kugezana n'ubu angira inama nishe so mu bukirisitu. Ubwo yari Bugande yarampamagaraga umunsi ku munsi, nkaronka nkavuga ngo ariko Yesu kwagira amamega kuzoza mpamagara akampamagara. Ndagushimiye cyane. Bwana asifiwe. Kari kancitse no kwa kane karancitse, ariko nshimiye Imana kuko navuye iri Kinshasa kamusanga hano. Bwana asifiwe sana. Hari abantu bamwe bazagira isoni zo kuvuga ko uyu ari pasiteri wiwe, cyangwa bagatinya kuvuga ko uyu mugabo ari uw'iwabo, ariko njewe tante isoni. Duweze Yesu cyubahiro. Haleluya. Mana iguha umugisha muvyeyi. Hari ibyo mwatwigishije kandi turabizirikana cyane. Ikindi cya kane, Kirisitu yihanganiye, yihanganiye agasuzuguro. Buriya umuntu nagusuzugura ukumva atangiye kukubwira ibigambo by'agasuzuguro, aba yagutinye, ntaba yagusuzuguye. Iyo ucecetse aragutinya, ariko iyo umushubije abonaho kenshi ko kuguma kukubwira by'agasuzuguro. Ariko iyo ucecetse aragutinya. Kirisitu baramusuzuguraga bakamwita amazina ayo bashaka, ariko Kirisitu tigeze abasubiza, yabakubize na zero, kuko yari afite icyo agamije. Hari intumbero yari afite, hari umugambi yari afite, hari umugambi dufite go kugana ku Mana. Turi abagenzi bagana ku Mana, nubwo badusuzugura ariko turaba agaciro. Bwana asifiwe.
nubwo badusuzugura ariko turaba agaciro mu maso y'Imana. Se ndandira imbizi vuga ko Bwana asifiwe sana. Yesu yambuwe icyubahiro. Rimwe na rimwe batwambura icyubahiro. Giseka yavuze neza, yaravuze ngo yageze muri kapitali yambaye amapapa. Ava muri kapitali yambaye amapapa arasubiragera muri province. Ni ahantu ugenda ibiro amasaha 2 n'iminota 10 mu ndege, ni mu murwa mukuru, ariko yagiye yambaye amapapa. Yagiye yambaye amapapa. Abandi bakururuka mu ndege bambaye neza, ariko twe twagiye twambaye ibimono nk'ababyutse. Kwamburwa icyubahiro. Rimwe na rimwe twamburwa icyubahiro. Kristo nawe yambuwe icyubahiro kugeza aho bamwambikitse ubusa ku musaraba. Biriya bazashiraho akantu mukabona bashizeho akantu. Yesu bamwambuye ubusa. Abaswahili bazabyita neza, bazavuga ngo buki wa nyama. Nukuvuga ko nta kintu na kimwe umuhisi n'umugenzi yabonaga ubwambure bwa Yesu Kristo. Ariko Kristo arihanga ngo ntiyavuze, ngo yapfuye nk'umwana w'intama, araceceka amera nk'umwana w'intama ujanywe kwibagiro. Araceceka, ntiyataka, ntiyavuga ngo munambi. Haleluya! Araceceka, aratuza, medila ferme de pa. Araceceka, aravuga ngo nubwo bimeze gutya, hari intego ndifuza gucungura bari mu isi, nubwo nambika ubusa, nubwo mpinduwe igisebe, abantu bansebza, nubwo abantu bampinduye gutya, nubwo bankubita gutya, nubwo bamereze gutya, ariko Yesu arihangana. Bwana asifiwe sana. Yesu arihangana, aravuga ngo nubwo bimeze gutya ndihangana. Bwana asifiwe sana. Yesu ikindi yihanganiye, baramukubise, ariko kandi ntibarekeye aho ngaho, bazanye icumu bararimutera mu rubavu. Ako muzi inkoni bakazigerekaho n'icumu, barakubita mu rubavu ngo havamwe amaraso avanze n'amazi. Bwana asifiwe. Yesu yihanganira icumu, naho araceceka ntiyataka. Ariko abantu benshi bo bereka icumu bagiye kuri batera bovuza induru yemwe. Abagabo cyangwa abagore, abanebwe benshi cyangwa ariko bo kwamiza icumu bari kubanguriye, bavuga ngo bagiye kukwica. Akanefu bakabanguriye ngo bagiye kukwica. Mwe mwarize mutamubona n'akanefu, kiyo mubona badufatiye akanefu. Yesu yihanganiye icumu. Mwe mwarize badutwaye gusa, batwurije indege, kiyo bazana akanefu imbere yanyu, kiyo batujana nko muri stade bagiye kudushiraho akanefu. Ariko Yesu yarihanganye. Yes, umwana w'Imana yarihanganye, arakomera, arikomeza, aravuga ngo mfite intego yo gucungura abagabo n'abagore, mfite intego yo gucungura abarozi. Aravuga ngo nubu aracyahagaze ku musaraba, ateza amaboko, aravuga ngo abasambanyi, abibyi, abajura, abavuga nabi, abasebya abandi, nimuze ndacyateza amaboko mbacungure. Bwana asifiwe sana. Yesu yihanganira icumu, arakomera, aguma ku musaraba. Yihanganiye n'imisumari nayo barayimukubise, nayo ntiyoroshe. Umusumari wo kuri ruseke hariya neza kuri kare akagufwa ko ku kirenge no ku magufwa yo mu kiganza, Yesu bamuteraho imisumari, nayo ntiyoroshe. Bavandimwe, kiyo batushiraho imambo naho ntizari bizoroshe, ariko Kristo yarazihanganiye. Bwana asifiwe. Duwe Yesu icyubahiro. Kristo yarazihanganiye. Hari ibyo tugomba kwihanganira, hari ibyo tugomba kwihanganira, hari ibyo tugomba kwihanganira tugakomera.
tugakomera turi mwisi turagana muri ibwana turagana ibwana n'ibitari igihe cya Antikristo kizoza ba Stefano bari ko babatera amabuye gucya akangiringirika amabuye bakabatera amabuye akangiringirika amabuye bakabatera akangiringirika amabuye Stefano akamavuga ngo bababareye kuko batazi icyo bakora akuza amakoro barunza amakoro hano bakamagutera gucya Bwana sifiwe kansoreze kuri iki Yesu Kristo baramubesheye ariko arihangana birashoboka ko umuntu yakwihangana agapfira umukiranutsi birashoboka ko umuntu yakwihangana agapfira umukiranutsi ariko biragoye ko umuntu yakwihangana agapfira umunyabyaha ariko Kristo yihanganiye kurenga abakiranutsi yihanganiye kurenga gucungura abari muri za ruga abari mu mwuka abari ko batera za haleluya abari kumwe nawe intumwa ze yabonaga muzukure bakijijwe ariko akavuga ngo nuriya nawe ndamushaka hari icyo Imana ishaka kuri wowe hari icyo Imana ishaka ku buzima bwawe Imana iragukeneye kugira ngo igukize wowe ugisambana wowe ukikiba wowe ukiroga Imana iracyateza amaboko kugira ngo igukize Imana iracihanganiye ibyawe kugira ngo ikurokore baramubeshera ibitabaho ikinyenda ariko yari umwana uvuye ku Mana baramubesheye bamwita ikirura bamwita umuzimu dayimoni ariko arihangana bavandimwe turashoje Bwana sifiwe Yakobo arandika ngo nuko bene data mwihangane kuzogezaho umwami Yesu azazira mwihangane kuzogezaho umwami Yesu azazira ijambo ry'Imana ribafashe amen reka bavandimwe batambuke nanone